Hamang Pargos sinami. Batarias namalo. Naneng menortor mahami bayar bang tangap pakai goting. Asa marmulak ka na ringgan, marmulak ka na uli, dulat ta sa daryon. Bedaong ma, godang mula-mulay. Langsung niya mang Pargos sinami. Aneng marsoba mami tuara jauh narong di Portibyon. Na pinopa langi do tano do akkay sina. Bekamu mamang godang sobay. Wala te mamang Pargos sinami. Sudah pangiran namin nung nga di oleho. Noeng pena nang masuk mahami itu bagas kelas na ibi. Dinalaho majalo percajaran si anak ka bapa ibu guru nami. Sayang giyak manyan gabi buhal na ringgan tungulo nami ganuk marsada-sada. Dohonam masuk padok nina tua-tua. Merdalamin na perdadalan tubinangan ni satu pongan. Hors ma bapak ibu guru nami. Suang soni hami narong ison. Bedamang mah godang na hobar tu sih.
Silakan masuk kelas 10 sosial 4, kelas 11 sosial 2, kelas 11 MIA 2, kelas 12 sosial 4. Ikuti kelas 10 sosial 3. Sebelas MIA 3. Ikuti 10 sosial 2, 12 sosial 3. Ikuti 11 sosial 3. Ikuti 10 sosial 1. 12 sosial 2. Ikuti 11 MIA 1. Ikuti 10 MIA 4. 11 sosial 4. 12 MIA 1. 12 MIA 2 dari depan ya. 11 sosial 1. 10 MIA 3. 12 sosial 1. 12 MIA 3. 10 MIA 2. 10 MIA 1. Sebelas MIA 2 dari belakang, dari sana. 11 MIA 2 dari sana. 11 MIA 2 dari sana. Kenapa? Dari sini. 11 MIA 2 mau kemana ini? Udah dari sini aja, dari sini. Iya dong. Ya, belakangan ini. Ya udah. Tetap di barisan itu. Luruskan barisannya itu. Alfredo, urus kelasnya itu.
Saat di Solo satu den tiga ras. Lele kita mengolu sesaat matu nauras. Baik kamu mamang godang hasaton sitio tioi. Hey.